Avuxeni nhlekani riperile swi ta hi ku langute channel leyiwani ka nkarhi muni amukela eka channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Tanihileswi ni nga endla xitiviso or ni nga faka clip le ka TikTok ni ku ni ta vulavula hi xikanyani lexi va nge muchacha phasi ku i yini xana muchacha phasi wu kona kumbe njhani na. Van'wani va ta yima na mina muchacha phasi wu kona. Muchacha phasi i xikanyani xin'wani or munhu loyi a nga na muchacha phasi i munhu la fambaka a ya xava xilo lexiya ka vanhu vo karhi or ka vanhu vo karhi lava tirhisaka mirhi or vuloyi or vungoma or yini. Muchacha phasi xilo lexiwani loko i ri na xona xi tala ngopfu ku xaviwa hi vanhu va xinuna. Van'wana va ta ku a xi xava hi vanhu lava chava ngopfu ku gangisa vavasati, bona va lava ku ta ya kwahalaya va kha muroho va nga vulavulanga na n'wansati luya or ntombi liya or nhwanyana luya or mhani luya. Vanhu vo tala va swi tirhisa khale ka matiko a wu kuma ku ka 10 wa vavanuna vambirhi vanharhu va na xona xikanyana lexi va nge muchacha phasi va ya kwale va xi tsamba kona va ya xi rhwala kona va ya khensa. Xilo lexi va xi tirha hi ndlela leyi, loko u kuma ku i va mhani or vasesi va tshamini group i kuma ku i n'wanuna i ri yexe i tshame nyana distance nyana kulenyana a ri na xilo lexiwani i ta chuza n'wansati wun'we ka n'wansati luya ivi a endla timhaka ta masangu or ku kha miroho na yena. Munhu luya i ta swi twa endzhaku ka nkarhi ro ndzhaku vo ma 10 minutes 15 minutes ingaku a ku na something a yi ri ku endlekeni nge ni ya hala xiyindlwanini ya kamba. Loko a fika xiyindlwanini a kuma ku ende hi mpela i titwa ingaku a ri ku endleni ka timhaka ta masangu. Loko a cheka kuma ku hi mpela a ri ku endleni ka timhaka ta masangu mara munhu loyi a endla timhaka ta masangu na yena a nga n'wi voni a nga twi nchumu yena ta swi twa hi miri wa yena ku laha a ni ri ku endleni ka timhaka ta masangu. Se xikanyana lexiwani vo tala mi kuma ku loko va ri na xona i tshama laha a fika a tlela tikhomisa vurhongo. Van'wani i ta kuma hi ti-sign ta kona ku van'wani va tirhisa mavoko van'wani va tirhisa milenge. Swo tala ni nge swi vuli because laha hi le ka national or swi vona hi vanhu vo tala na vana lavatsongo van'wani va nga nghena va swi vona. Se xilo lexiwani xi tirha tanihileswi ma swi twisisa vanhu vakulukumba kumbe vatswatsi loko ni lava ta ku loko i ri halaya xi va n'wansati i va a kha swi pfulisa swi va swi ri njhani. Se xilo lexiwani vo tala a va xi tivi, vambirhi va xi tiva a ka 10. Se xilo lexiwani xi kona i vuloyi xilo lexiyani ku ri i xin'wana xi tirhisiwa ngopfu hi vanhu vo phungela or vanhu vo huwa hi vona va tirhisa ngopfu xilo lexiwani. Se u kuma ku van'wani vavasati u kuma ku loko i fika kwahalaya loko u lava ku kha miroho u kuma ku loko papa va le kaya va ku a hi khi miroho i nga swi fili i nga swi lavi mara u kuma ku loko ri xa nampundzu u kuma ku i twa ingaku a wu ri busy i khe i kha miroho. Kasi munhu luya i tile a xikarhi ka vusiku kumbe na nhlekani swi ya hi ku i nga ri munhu wun'wani u kuma ku i tshamini risesi i ri wexe kwala jarateni or kwala kaya or kwala rumini swi ta hi ku le i kuma ku ba hi vurhongo lebyi bya xithongwana lebyi byi ku juma kunene ivi i tlela. Loko i tlela ivi u kuma ku loko phaphama i twa ingaku hi mpela a wu ri halaya ni ku vulaka. I vanhu lava tirhisaka swilo leswiya va ku tela da swi ya kuma ku na van'wani vakhalabye or van'wani vavanuna lava nga na xilo lexi loko i zama ku endla i kuma ku loko a vulavula na wena i risesi ivi a vulavula i to twa hi loko a ku hleka a ku shema. Kasi loko a ku shemliya i hete khale hi wena i hete khale hi wena. Se mi ti vonela swilo leswiwani n'wina vo sesi no vo mhani swi kona swilo leswi swa hanya i vuloyi swilo swa muchacha phasi i vanhu lavo chava ku gangisa vavasati lavo chava ku tshama na vavasati. Se mi ti vonela xikanyana lexi xa muchacha phasi xi kona. Se ku na swilo swo karhi leswi van'wani va swi tirhisaka da swi van'wani vavasati or van'wani vasesi va hlambaka hi swilo swo karhi ku va va tisirhelela ku xilo lexiya xi nga tshuneli ka vona. Mi nga va hleki vavasati kuloni or vo buti kuloni or na n'wina vavanuna kwalaha makaya please mi meka sure ku vavasati va n'wina ma va boha ma va tiyisa ku lava tirhisaka xikanyana lexiya loko va ta laha va nga fiki va endla sweswi swi huma ndleleni. I kuma ku i ri n'wanuna heta vo ma 2 to 3 months nsati wa wena or munhu wa wena a kha a ala ku ya a kha miroho na wena a nga ti endli because ku na munhu loyi a tirhisaka xilo lexiya a ta ku eka yena a fika endla swilo leswiya swo huma ndleleni a endlaka swilo leswiya swa muchacha phasi. Se vanhu va ka hina mi ti vonela swi kona. Vo buti a hi boheni vavasati va hina vo buti na vo papa a hi boheni vavasati va hina hi va hlambisa hi va endla ku xilo lexiya loko xi ta xi nga tshuneli no tshunela no kusuhani na wena. Na n'wina vo mhani mi meka sure na n'wina vo sesi mi ti boha mi ti tiyisa mi ti hlambisa ku
swilo leswiya swi nga tshuneli maya ka tin'anga ta xintu va fika va mi tirha va mi hlambisa ku swilo leswiya swi nga tshuneli or mi ya ka maprofeta or mi ya ka vanhu vo hambanahambana tikereke to hambanahambana va swi kota na khensa ku va mi langute channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku channel leyiwani yi kota ku kula ka ha tata to swo tala xandla ehenhla ka xin'wana xandla thank you.